شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga uri panawa, mga pagarami na mga bubemi apo makinig kaya masa imanto giit man so programa tano di itano di ipagusain so sabaad ko bandingan sang ko agama tano agama Islam imanto agawi nagu imanto oras na aya po magusain tano saging kaya mas sa imanto na mipantag ko bandingan ko kapakatalinguma aging kai ulan-ulan a Ramadan asaslaan na si panggulalan si saging kai pagaritano si Al-Alim Al-Yudin Mustafa falyatafaddal. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مستحق للعبادة سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ma'arifna Allah saging kay orasi manto na isa miya pikirap mendingan nami pemagusay nami nagyang kai pamana mipantag saging kai bulan Ramadan saging kay apakataling magyang kay bulan asla nagya so ulan-ulan na Ramadan gyang kay pemagusay nami nagya so sabat ko mga Muslim lagi antaka maranaw antaka antunang nunsan tribu kalalayaman ko sabat ko mga Muslim kapag tirunta na kalalayaman nasa lakaw kasabuteran sa gyang kai bulan na Ramadan sabab ko gyang ko ta kurang gyang ko ta kenal si ko agama na su Muslim si ko dinian di kapagagama na dinian main ka ginawa niyan na mariribat mabibimban sa gyang ko to akap mudi ko no iblis giti sabab sa gyang kaya pumagusay na kang pangninakan ko Allah taufikan tanun yan sabot tanu pipi gyang kaya bendingan tanimanto na makanggunar kita no sang kaya mana pagkataling mabulan na Ramadan ayamala na maplututan no sa morialungan sabat ko mga Muslim na mialin agyang ko to akya sabuteran kasasabuteran sa agyang kaya bulan na Ramadan susabat kira nakasabuteran sa agyang kaya bulan na Ramadan na agyang ko to adi kapanimo sa agyang ko to apiti barangan na panganangkan susabat na yamanan yan na si kusulda sa ulan nagyang kaya kasabutan sa agyang kaya bulan na Ramadan na ayamanan yan
na giyang kota di kapanimo sa giyang kota piti barang na panganungkan di kasemilya sa giyang kota mga pepe panganungkan awida kalian din ikut ni mape pelapisian awida kalian di mape mana ay manana mi pemosan yan mabimben sa giyang kota din yan di kapangiluba sa giyang kota yan naman din mape na panganungkan miluntikan ang tunonon na sana mga sedek mga adubo ang tunonon san na sumimiya po sa giyang kota bulan na Ramadan, narumiyat tiyaman niya na ginawa niya sa giyang kota piti barang na panganungkan. Na okay na giyang so antang bulan na Ramadan na kadalipatan yan. Sumiyagat sa ulan, na din yan kang gunay, sutito, ay manan yan, napakaantapan ko bulan na Ramadan. Giyang sabat ko mga Muslim. Na gina na waqi, ay manan yan na maumbatan sa giyang kaya masaymang tumangurip ng Allah. Ikadua ng sabat ko mga Muslim. Laman na to, Sheikh, na giyang kota kaya pag-usiakan to sa giyang kota paganay, na laman na gira magana giyang kota ilalapis, ka mabibimbin sa giyang kota di pamamasan ang tunaw nunsan. Na okay, na giyang kota sige na giyang kota alungan, na dam yang gilbakyan na tunaw na anta po Ramadan, na gito sa ibadah, simba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na lagi mabos, sabat ko mga Muslim, kaya sabuteran sa giyang kaya bulan na Ramadan, nakapag-enjoy. Ano pa man na may puso tarawih, na luminis sa masjid na mimba kasiran o di na antonon sa nagalubog ay manan yan napkali nagyang kuto antap ay manan yan nagyang kuto antap bulan na Ramadan kau tumangurip na Allah o di na sabat ko mga kangudan kalalaman yan sangkaya sa ingidarana o anta ka sa peragatan anta ka sa abroad na andi paman nakatali mo bulan na Ramadan na kalalaman tanong nagyang kuto paman na dimbela nagyang kuto mga kangudan agi nga pa man nakatur na may kambula. Nalaman mo to. Susabad ay manan yan. Nasabi sa giyang kota ay manan na initabo niya ko bulan na Ramadan agiyang kaya kambula ibarat tabi tabo masa pulo. Nasi kusuldo pa man na bulan na Ramadan nagitim miya bisi sa giyang kota galubakyan. Nasutito ang bulan na Ramadan na kanalipatan yan. Na miya sa giyang kota oras sa sumyagad na miya bimban sa giyang kota galubak apa man din na pamana kipantagyan si Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Nabak literay manana sukang bulan napakarataan. Okay. Nalaon no siya pamanap kabibang kasagyan ko to siya amal. Ay manan yan na miyawat kanyan ko simba ko Allah na di mapia. Dia kang bulan na mapia isa mapia na manana na exercise na gyan ko ta ginawang lawas ka. Okay na bangon tama na gyan ko ta ginawang ka. Mimula kasi ko urian o taraweh. Mi today ka, miyaw masuk tahajud na kelipatan ko suka tahajud at bagad tiyuro. O di na miyaw masuk subuh na kelipatan ka susubuh sa usagyang o ta kero besar kata mula. Nabang pakaratagyan ka na nagalubog. Okay na di kailangan na di tanong kalipatan na gyang ko to anta pa bulan na Ramadan na gito susimba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Qiyamul layl. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sa tao tinigay na gyang ko to ay mananay barato ka tahajud ka qiyamul layl. Dan ka mabiban sa gyang ko tagalubog ka pa man na di nakipantagin si kung pangililan ng Allah na pinabnarang nga gyang ko ka tahajud ayaw pa na antap ka napaparatian ka to sa kusubo ng Allah subhanahu wa ta'ala na arap-arapan nga gyang ko ay mananabalas yan na iprilaw ka Allah na iprilayang kumanusia agyang ko tamiyang rudusan yan si kumya emanan yan na miyang ipos kau tumorip no Allah naging sabat ko mga Muslim so sabay man na kasabutan yung bulan na Ramadan nakitapilakan ko Panginungkan ako kitapilakan ka emanan yan si ko Panginuman uway miyaw masubulan na Ramadan na miya muasa ugaid nakapamuasa bu ay manan yan itaplak yan sa Panginungkan na dikin ako di magino mo pa ma si ko kada daun do ugaid na miyaw masasubo na depa disembayang miyaw masuluhur na disembayang miyaw maswasa na disembayang miyaw masu maghrib disembayang miyaw masu isya disembayang miyaw masu tarawih de tarawih miyaw masu qiyam mulai de qiyam mulai kap ay manan yan na importante ay manan yan na minigiligyan so kakaan si ko kada daun do ako minigiligyan so kainom na gito bi kang sabutan yang bulan na Ramadan da ka pamati sa Quran da kan zikr da saswat si Allah nakaw to nagito ay manan yan sabat ko mga Muslim nagito kang sabutan bulan na Ramadan mongorip ng Allah subhanahu wa ta'ala
Dera matago sa ay manan yan na ginawa na anto na kay importante agyan kay bulan na Ramadan. Kau to mo rep na. So pasabayad ko mga Muslim. Na did na ay manan na Danian tago sa ginawa anta ka sumil sa bulan Ramadan anta ka desud sa bulan na Ramadan. Nasubta din na danian alina. Kau to mo rep na wa. Kapag manan na sumiyala kon mamuasa si kung pagana ya bulan pagana gawin ko bulan na Ramadan, miya muasa. Ikadua gawin, telo gawin, so kapat gawin na, biyukul mamuasa. Nam lagi doon na imanan yan, nagyang kota bulan na Ramadan. Napsagad. Na din yan nalin nagyang kota betadian. Din yan nalin nagyang kota betadian si kupamana. Bakiyaw man na nagyang kota paraten yan. Bakiyaw man na nagyang kota babayan si kusimba ko Allah. Kadilipatan yan so Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi din nignagyan so ay manana miya muasa anta kada pamuasa. Na din yan gagadaman agyang kota kalay kipantag bulan na Ramadan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Yuti mangurip na Allah kailangan yuti sabab mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan na mapakain ka tano ginawa tano. Sagad su oras, sagad sumasa na di tano magagadam. Na kelimpang tano ginawa tano siko ay manan yan na simba tano ko Allah subhanahu wa ta'ala. So Abdullah bin Mas'ud na ayakatiro yan na ma nadim to ala shay'in nadami tigin na dako tigin makasnit so shay siko dia kan di ka pakasnit na tunatigin et na ikatiro yan at tigin na sumyagad sugawi na miya pulit sualungan na miya tangkad yan sa ginawan yan akyal batan nagyang kuto umurian siko din yan di ka pagintaw sang kaya dunia na akyal batan sa umurian natin itunugo no Abdullah bin Mas'ud na miya tangkad yan sa ginawan yan akyal batan sa umurian na daw ko manis so amalian o tumorip nula di mala dispito Abdullah bin Mas'ud na ani ka sa gadagyan ko tagawi na tiyang kadin sa ginaw niya na ay malana kelbatan so niya ni kapaginto sang kay dunya na ugaid na daw ko manigyang to amalian giti mala dispito Abdullah bin Mas'ud na sa gadagyan ko tagawi na sumranaw na amalian niya disnit na sumyaga dagyang ko tagawi miya puli dagyang ko alungan na aya niya mala disnit na deskanan tigin makalaba des kanina manan dema kapesa na kalilipatan niya susimba niya ko Allah kau to lem mide numrana sa mga niyang unan tano kau to mawrip no Allah kay sa sagyang ko ta mabibiban sagyang ko to agal labakyan na kalilipatan niya sa Allah subhanahu wa ta'ala kau to mawrip no Allah subhanahu wa ta'ala diyan ni sabad ko mamrano na kailangan agyang ko ta oras na kailangan agdem tano akala importante agyang kay oras mawrip no Allah kata pagkatalo agyang nga bulan na Ramadan na kailangan na maknan talo ant na yan tabagin kay bulan na Ramadan agi so simba ko Allah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sen sa tao pamuasa na yan kay bulan na Ramadan ay manana para tanen na isini ko mga sugon wallah ay para tanen na arap niya nagyan ko tabala sa kay bulan na Ramadan na paikhlasan na ka apamuasan kay bulan na Ramadan ay prilar ka wallah yan ko tamyaw na miyan sa mo pagarak ko games lang kau to gina ni anta bulan na Ramadan na kailangan na makuha tanogin kay anta sabot tanogin kay anta pagin bulan na Ramadan ay ibadah simba ko Allah kapamati si Quran tempat sa Quran nabaya tempat nagyan ko tayo manan yan na anto nanon sa na mga katembangan ada si ko pamana din nakipantagin si ko pangilinan Allah subhanahu wa ta'ala sugod sa bulan na Ramadan na din na biya ko tanuro na guna din mali nagyan ko tabatat tano na kata Rasul sallallahu alaihi wasallam alam man nagyang ko ta hadith ami kaysa na Rasul sallallahu alaihi wasallam na pagamin si ko sa mimbar na ini sunu sahaba na tiya Rasulullah na miya ang ska pagamin ka na tigin na miya ko marang so Jibril na din itero na duwan yan sa manusia ragi ma'anfo umrin muslim ay manan na duwan nagyang ko ta muslim yang ko ta manusia asumya dun sa bulan na Ramadan na din nakarilay lagi to sutawa din ang tawo sa ginang sa bulan na Ramadan anta ko bulan na Ramadan mo rep no Allah nagi pa man nagi chance tano ay man niya nagi ngamakwat tano nagi ko ta rila Allah subhanahu wa ta'ala katubot si ko Allah subhanahu wa ta'ala makwat baparulitan nagi ko ta katubot ay man niyan na rila Allah subhanahu wa ta'ala mo rep no Allah gina diyan ko ta pangintano ko Allah ay man niyan na tawfiqan tano niyan si ko mga amal ang mga pipiya ikasot Allah subhanahu wa ta'ala kauto ay natutul asi Ibrahim ibn Adham si kumasanian ana sa kataw mama
Mana na mele am dusa. Mele am dusa. Namanya mang nisa advice ko Ibrahim ibn Adham. Natingin na anto na mani ukit ay pamana kapakawan sa agyang ko to kang beradusa. Natingin Ibrahim ibn Adham abang kung sa salima timan. Agyang ko talima na umagagang ka ay mana niyan. Na ay mana na agyang ko ta dusang ka ay mana dengan lebakan nadirkan pengabinasa. Natingin at na paganeron. Tingin na akabi idza aradta an ta'sir la akabi katingin na pendusa ka. Tadi katingin ke sa agyang ko ta rezeki wallah. Natigo mama anto na pamay suwan na kanay lang no riski sang kaya lupa na ko Allah. Natigin na bapa tigin na pagin. Apa yuhsinu tigin anta asi Allah ta'kula rizqa Allah wa ta'si. Betigin mapia pagilay. Apkin kagian ko to rizki Allah na win supakan kabu di kabu di beradusa. Tigin na di mapia. Natin nanti kedua tigin na ukabe kap beradusa ka na di kabu beli sagian kaya lupa Allah. Tina ada ko tigin beli ngadar pa. Ilaw no agian kaya lupa sangi emanan agian kaya lupa nar kaya Allah. Tingna apa yuhsinu tingin bapa tingin na pagilain babuil kin kagyang utali mo Allah na mabali ako lupa yan na supakan ka buso Allah ikatlo tigin na tigin na ukabaya ka meradusa ka na sunga kudar pa di kang pagkile Allah tigin na ano ko tigin sunga dar pa ay maanan yan na laon ugal lupa ka nakataon Allah ay mana to tigo Ibrahim na Adham nakataon bisuto Allah subhanahu wa ta'ala ay mana nakataon ka ginaon ka agyang ko taniya di lebakan nakataon Allah na ino di lebak sa kambaradusa ano ka ditubat ko Allah ay kapatigin na ku ay mana na po marka sumalakal maut nakapangniang ka na pamana dinir ka pasi ay mana niyan na ku na gyud taniya ka natigin na dipman maparo aw nakanatigin na tubat ka sa gyang oras ay mana na der ka pa sumalakal maut at natin na ikalima tingin namin ka sa moryalungan naturo ako malaikat sa baniya asiko ka puli ay man na puso nga sa naraka jahannam na di ka kinang mahunot na tigin man di man maparo nakaw to tigin na kailangan tigin na tubat ka ito mawi ka tubat agyang ko tamama ay man agyang kaya aman na natutul na di na pula ko yung manusia mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala sa iman na niya sanggay katatang sanggay dunia na kailangan na gito katubat si Allah ay man nakakaturo Ibrahim bin Adham nabaka di kaya ay man na bunga kita limo Allah mabali nga si kuno pa Allah ay man na niyan laon tama na ipungir ka Allah na di ka buding galebak supakan ka so sugon Allah subhanahu wa ta'ala ini mga rep na kailangan nagito katubat si Allah pagkata ni maging kay bulan Ramadan na ialaw tanong nakatubat si Allah apangnitan ko Allah ama parulitan nagyang ko to rila Allah subhanahu wa ta'ala pangninan ko Allah subhanahu wa ta'ala ay man na niyan na niya ka watanong sa ay man na may tuatuma o di na may tuandawan may pantag saging kaya pia magusitan ng manto pangnitan ko Allah subhanahu wa ta'ala taufikan tanong niyan saging kaya man na niyan na pia magusitan no na makakwatan no sa guna mapluto to saging kaya pagkatali mabulan na Ramadan mabuli ito ay man na niyan na kaumatan sa moryalungan siyang mututuwi sa diyan ka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.